ni Kisekedi ugaragara nkaho we ashaka gukoresha umutungo apana gukoresha itegeko riteganya kugira ngo abashe kwigarurira icyo twakita nk'imitima y'abanyamahanga yigarurira imitima y'ibihugu by'amahanga kuko niba abwira Trump ati ndaguha umutungo wose ushaka nk'ibuye ry'agaciro ubundi tugarura amahoro, urumva ko we ntago ashaka kugarura amahoro mu buryo bw'ibiganiro ahubwo arashaka ko akoresha izindi mbaraga ubundi akabasha kugarura amahoro hari, ariko sinzi niba wowe ubibona mu mboni yuko bishoboka. Kuba yatanga amabuye y'agaciro akayaha ibihugu bikize birimo nk'iki gihe nyine cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashoboka cyane, ariko se kuba yabaho kuko nabo of course ni ubucuruzi, babaje mu bucuruzi bavuga ngo nibyo koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kudakoresha abasirikare, ntabwo yakoresha abasirikare babo ngo izabe yazane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifite ubundi buryo wenda yabikoreshamo, uretse ko uburyo yabikoreshamo no kumvikana na Leta y'u Rwanda mu biganiro ubundi bari bamaze iminsi barimo mu masezerano basinyanye. Leta ya Kongo ikaba yashyira mu bikorwa ayo masezerano yasinyiwe Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba barandura umutwe wa FDLR ndetse bakaba banashyigikira Qatar mu kwemera ko Leta ya Kongo yumvikana AF23, ariko ntabwo byaba biri mu mbago by'ibyo Kisekedi ashaka. Sinzi kuko Kisekedi we ntago ashaka ko nyine uburenganzira bwongera kubonwa n'abatabufite aribo M23, aribo bari no kubuharanira. Ibyo byaba bisobanuye ko mu gihe abonye uburenganzira bwabo Kisekedi araza ko batakiri ku butegetsi, kandi arashaka ko umutekano garuka. Ntumbaze icyo barakora, ariko Leta ya Kongo ikaba iyobowe na Kisekedi Felix. Ntabwo mbona impamvu Kisekedi we agaragara gukoresha imitungo ya Kongo kugira ngo abashe kugarura amahoro, kuko niba yemeza ko ibiganiro ari cyo kintu cyagarura amahoro bagasinya amasezerano, urumva we iyo ashatse kuzana ngo ahereze amabuye y'agaciro Amerika iki bundi twebwe wenda iyo biba nko mu Rwanda wenda se ari nk'abantu runaka twe twabifata nka ruswa, kuko ni ikintu ari gukoresha kugira ngo abashe kugarura amahoro, ariko kandi inyungu zize kuba ku ruhande rwe bitandukanye nuko wenda yavuga ngo mudufashe duhuze na AFC M23 tubaha ayo mabuye, ahubwo baravuga ngo mukora ikintu cyose cyatuma amahoro agaruka ubundi twe tubaha amabuye y'agaciro. Sinibona rero ashaka gukoresha umutungo kugira ngo abashe kugarura amahoro. Nibyo no kwikunda ndetse no kudashyigikira amahoro arambye, kuko ntabwo yaba ari amahoro arambye birumvikana, kandi abaturage bose bakeneye amahoro arambye. Nibyo rero n'ubundi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa Felix Antoine Kisekedi avuga ko rero igihugu cye cyiteguye guha amabuye y'agaciro akoreshwa gukora telefone, imodoka ndetse n'indi mirimo itandukanye, umurimo w'amashanyarazi, ariko uko Washington yakwemera ibingibi Kisekedi yaba ari kubasaba naba amabuye y'agaciro akaba yatangwa agashyirwa mu biganza bya Leta ya Trump birumvikana, ariko nanone amahoro akongera agaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu kiganiro cyihariye Scripps News yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kisekedi rero yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite cobalt nyinshi cyane, igihugu rero gitanga hafi 3/4 by'ibikenerwa ku isi, kandi ubwo bya cobalt birumvikana ko ifite nyinshi cyane. Ikaba rero Kisekedi yagize ati turizera ko kuva Amerika iyobowe na Donald Trump ishishikajwe cyane n'aya mabuye y'agaciro, igitekerezo cyabo cya mbere kizaba ari ukurinda umutekano ndetse n'ishoramari.
ni Kisekedi ubizi neza ko ni Trump ugomba kurebera mu nyungu za Amerika, kuko niba itekereza ko yabasha kumuha amabuye angana utya, kuko Kongo irayafite n'ibifite bitatu bya kane by'ibikoreshwa ku isi hose. Urumva ko Kongo ifite amabuye yabasha kuvuga ngo ngiye ndafata Amerika, Trump mujyana aho nshatse, ubundi aze gufata umwanzuro uri ku ruhande rwanjye, kuko urumva already ntabwo baraza gufata umwanzuro wo ku ruhande rwo kuvuga ngo bahereze ngo amahirwe ngo ya FCM23, ntabwo bishoboka. Biratuma baza guhereza amahirwe menshi leta ya Kongo ya Kisekedi kugira ngo nyine aya mabuye kuko abashe kuyahabwa. Ntabwo nge mbibona mu mboni yo kuvuga ngo barashaka amahoro n'icyo, ahubwo barashaka n'ubundi. Urumva ko imitekerereze ya Kisekedi niyo agifite kugeza na n'ubu. Bishobora kudakunda kuba aya mabuye koko Kisekedi yayaha leta z'umuzere ngo bikunde, kuko ntabwo bafite igihe kinini cyane, ntabwo afite igihe kinini cyane ku butegetsi. Nshingiye ku byo umugaba mukuru w'ingabo za AFC/M23 Major General Sultani Makenga yavuze uti ntabwo tugikiri kubara mu myaka kugira ngo ubutegetsi bwa Kongo buveho. Ejo narabibonye ahantu kuri Actualité Sud yaho ikunze n'ubundi gukora zino nkuru zifite aho zihuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC/M23 ikurikiranira bya hafi ibyo abayobozi bose ba AFC/M23 ivuga ndetse kanabisesengura. Uti ntabwo bafite igihe kinini cyo gutinda kugira ngo bagere Kinshasa, umurwa mukuru w'iki gihugu. Bivuze ko aya mabuye amahirwe hari nuko adashobora kuba yatangwa na Kisekedi, ahubwo akaba yatangwa mu buryo buboneye koko, binyuze mu bundi buryo bw'ishoramari, atari uko batanze nk'igitambo cyo kugira ngo amahoro yongere agaruke mu burasirazuba bwa Kongo, aho buri mu ntambara n'ubundi hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za AFC/M23 wigaruriye ibice byinshi ndetse ibice by'imijyi ikomeye muri Kivu zombi, harimo umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni imwe mu mijyi ikomakomeye muri bino mu burasirazuba bw'iki gihugu, kandi bakaba bakomeje gufata ibindi bice za Masisi. Nk'ejo ibice byo muri Masisi by'umwihariko muri Ruke, muri groupement ya Ruke muri teritwari ya Masisi, hari imirwano mu gitondo yazindutse iba hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na Wazalendo, dore ko Wazalendo nayo ikunze gukubitwa inshuro igasuzugwa mu buryo bukomeye. Iyi Ruke yari imaze n'ubundi iminsi yigaruwe na Wazalendo, ariko ntabwo byatinze kuba AFC/M23 n'ubundi yakongera kwigarura bino bice, kuba biri kugenda byigarurirwa na AFC/M23 kandi bakaba badafite igihe kirekire. Aya masezerano ntabwo ashobora kuzasinywa mu gihe gitoya, ubwo bazafata igihe biganiro bidindizwe ntibidindizwe. Ndavuga leta ya Kongo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko nanone leta zunze ubumwe za Amerika irashaka ko ayo mabuye y'agaciro byibuze umutekano wagaruka, ariko hari mu ishoramari mu gihe leta ya Kongo yamaze kumvikana n'u Rwanda, kuko rabizi ko ejo bundi ubwo amasezerano yagiye gusinywa leta ya Kongo yahise ko ibivamo. Kisekedi yasatanga oda yuko amasezerano atarasinywa. Ibyo byari kuzatuma n'ubundi ayo mabuye y'agaciro abonwa na leta zunze ubumwe za Amerika, kuko leta zunze ubumwe za Amerika yafite gahunda yo guhita ishora imari muri Kongo ndetse n'u Rwanda. Amabuye y'agaciro akaba yaba exploited, ariko nta bundi buryo bwakoreshwa mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaba bitumvikanye. Mu gihe urumva ntabwo amabuye y'agaciro yajya anyura ahandi, yajya anyura mu Rwanda nk'uko n'ubundi byakomeje bitangazwa. Rero bikeneye ko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ndetse cyangwa se na Kisekedi bumvikana kugira ngo amabuye y'agaciro ko abashe kuba yabonwa. Mu mboni zanjye mbona ko ari ubwo buryo mbona bushoboka kugira ngo aya mabuye y'agaciro koko abe yaba exploited, si byose.
kuko ndabona Kisekedi byavuga nge ntago mbibona mu mboniwe ashobora kuba bibonamo nubwo we afite ubundi buryo abitekerezamo kuko niba avuga ko yahereza Amerika amabuye y'agaciro ariko kandi ntibyashoboka kuko mu masezerano icyo avuga nuko wenda yajya aca mu Rwanda kugira ngo agere muri Amerika kuko niba ashaka gukoresha ubwo buryo washaka gukoresha biraza gutuma bakora binyuranye n'ibiri mu masezerano ikindi nuko kandi leta zunze ubumwe za Amerika ntekereza ko bigoye kuko yamaze kumva impamvu nyamuko kandi ntabwo nyine ishaka ko bikomeza kugenda birya nayo byayigora mu gihe yabikoresheje ubundi buryo AFC/M23 ntabwo yayihagarika imaze kugira abasirikare benshi barenga 2020 byose imaze kugira abasirikare bari gukabaka ibihugu bitandukanye birimo n'ibyo Burundi nk'igihugu ariko yura cyari umutwe bivuze ko bigoye cyane kugira ngo uhite uvuga ngo AFC/M23 urahita ko uhica intege mu gihe Kisekedi atari byo ashaka AFC/M23 nyine itigerura ubutegetsi bwe nta n'ikindi kintu ashaka of course ariko mu gihe nge mbona ko ibingibi biraza gutuma AFC/M23 ikomeza gufata ibindi bice kuko nibifite ingabo zingana gutya ikaba agace kose ishaka gufata irakigarurira kandi n'aya mabuye nubwo bigora rwose ntabwo bigora gufata ibyo bice n'aya mabuye ivuga kandi bimwe mu bice uko by'ayo mabuye biri aho mu duce yafashe of course niba biri mu duce yafashe rero sinzi niba Kisekedi atarimo yikira igitangaseke kuko byaza kugorana kugira ngo ubwo byaza gusaba ko aza gukura AFC/M23 muri utwo ducirimo kugira ngo abashe gukora ayo mahoro ko aboneke keretse nawe ndetse Kisekedi ashaka ko amahoro aboneka ave ku butegetsi hanyuma aboneke wenda ibyo nabyumva kandi Kisekedi kuva ku butegetsi manda yizarangira mu 2028 yari afite manda y'imyaka 5 mu 2028 rero nibwo manda ye azayirangiza kandi leta zunze ubumwe za Amerika nabonye mu nteko ishinga amategeko yayo mu minsi ishize muri za Nyakanga nibwo babitangaje ngo Kisekedi ntagomba kwemererwa indi manda kugira ngo amahoro ko aboneke kuba rero nubundi wenda yabashako ageza muri 2028 ariko nanone abantu bajya birengagiza ibintu ibi bintu byose biri gukorwa na leta ye kandi no batanga iyi oda nabyo azabibazwa burya ni ibintu azabazwa kuko niba ibintu we yagakoreye abaturage kuko nge simbona ko nubundi bavuze ngo yiyamariza indi manda byakunda kuko umuturage wese abasha kubona ibyo akora niba byaramunaniye kugarura amahoro y'abanyagihugu kuko tuvuga ko AFC/M23 n'abanyagihugu niba byaramunaniye gushyira amahoro hagati y'abanyagihugu byagorana ko yajya imbere y'abaturage ngo ababwire ngo ndashaka kongera kwiyamamariza indi manda kuko byonyine n'ibyo yababwiye umwaka ushize sinibona ko yabikoze yiyamamaza muri campaign kugira ngo abone ino manda ntabwo yigeze abikora aka kanya rero mu bihugu afatwa nkaho we yanga kubahiriza amasezerano kuko ntekereza ko ntago amahanga ntagabura kubona ibiri kuba ndetse nubwo iyi miryango mpuzamahanga yituriza ariko ntekereza ko sinzi niba itabona ibiba biri kuba niyo mpamvu rero bagaragaye bavuga ko atemerewe kuza kwiyamamariza indi manda kuko ntago byashoboka nibwo muri Kamena n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika zafashije mu masezerano y'amahoro ahamagarira ingabo z'u Rwanda kuva mu gihugu cya Kongo ndetse zikanasaba iki gihugu gusenya imitwe yitwaje intwaro cyangwa se yitwara gisirikare ibarizwa ku mupaka ibi nibyo byakunze guhakanwa na leta y'u Rwanda igaragaza ko ibyo u Rwanda rushinjwa kubifite abasirikare muri Kongo kwikemera ko ifite abasirikare ku mupaka bitewe n'impungenge u Rwanda rufite ku bashaka kuhungabanya umutekano w'abaturage b'u Rwanda ndetse abanyarwanda muri rusange aribo FDLR nibwo mu byo nubundi Kisekedi ubwo yari mu kiganiro na Script News aho yagaragaje ko ngo yiceje abantu bose barindwi muri abo barindwi ariko ngo imirwano ngo irakomeje ni uyu ni Kisekedi uvuga na Script News muri leta zunze ubumwe za Amerika ni ikitangazamakuru cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yavugaga rero ku masezerano ko amasezerano atapfuye ariko akavuga ko u Rwanda nyine rwagize uruhare rwarwo kugira ngo rushyikire M23 ntabwo
Kisekedi ahwema kubigaragaza, ntabwo yema kugaragaza kuko u Rwanda kugira ubu ngubu rufasha leta, u Rwanda rufasha ihuriro rya AFC M23, ariko bikavugwa ko ngo ibihumbi byinshi cyane ngo by'abanyarwanda b'abasirikari bari muri Kongo, like nk'impamvu yatanze agira ngo amasezerano y'ubukungu ntasinywe, yagaragaza ko 90% b'abasirikari b'abanyarwanda cyangwa se b'igisirikari cy'u Rwanda bari muri Kongo. Uti ntabwo ntimuyasinye ko abasirikari bangana na 90% bari muri Kongo. We agaragaza ko u Rwanda ari rwo ruba muri Kongo, kuko urumva yaravuze ngo u Rwanda rushaka amabuye y'agaciro kandi bakoresha M23 nk'igikoresho cyo kwiba no gukora ibyo byose, ibyo bikorwa byose bakora. We akavuga ko ngo u Rwanda rukoresha AFC M23 kugira ngo bajye muri Kongo bigarurire ngo ayo mabuye y'agaciro ndetse n'indi mitungo, ariko ibyo ngibyo kuko buri wese abibonesha mu mboni ze, kuko ni imitekerereze we afite ku ruhande rwe bitandukanye n'ukuri, kuko niba kuba umuntu avuga ikinyarwanda bo dukurikije uburyo abagenda abasohora mu gihugu abirukana, kuko urumva bagomba kuvuga ururimi rw'igihugu baturanye, ni igihugu cy'igituranye. Ni ibintu byavuzwe n'ubundi kera, n'abanyekongo kuva kera, kuko imipaka yakaswe mu gihe cy'ubukoroni bashyira abanyekongo n'abanyarwanda mu buryo butandukanye. Uburyo bikase rero nibwo bagise bigena ubutaka bwabo, ntago ari ibintu byagombye kugirwa impaka cyane kuko amateka arabigaragaza. We nuko ntazi uburyo abifatamo, kuko ubwo bisobanuye ko n'umuntu bashobora guhura avuga ururimi rwa Kongo ari umunyarwanda, ubwo nawe twamushyira mu banyekongo, kandi ntago ariko bimeze. Ntekereza ko rero kuba wavuga ngo umuntu ururimi avuga urwo rurimi ngo bisobanuye ko ari umunyarwanda, ntago ariko bimeze. Ntekereza ko abajyanama be bagomba kugira icyo bamubwira kugira ngo babashe kugarura amahoro hariya muri yaba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bahuze nk'abanyekongo. Kuri Kisekedi ingingo ngo irumvikana yo kuba yatanga amabuye y'agaciro, avuga ko Amerika ko ishobora kuzana umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushobora kuba yashora imari mu gutunganya amabuye y'agaciro, kuko mu ijambo rya Kisekedi yagize uti ntabwo tuzongera kuba nk'igihugu icyo kuba nyine batanga amabuye y'agaciro, ahubwo nanone tuzaba igihugu cyo kuba bahindura byinshi cyane byabayeho mu gihe nyine Kisekedi yaba yabyemeye. Ntabwo bazakomeza kuba kino gihugu cyo gukomeza gutanga amabuye y'agaciro, ahubwo no kugira ngo baragaruke yongere ategeke neza, ariko uburyo Kisekedi akoresha ntabwo bukora rwose. Sinzi uburyo abibona we, kuko ashobora kuba atekereza yuko kuba yahereza amabuye y'agaciro Amerika bakaza kugarura amahoro bazakoresha inzira zitandukanye n'izo AFC M23 zo ishaka, kuko ishaka ibiganiro bakaganira nk'abanyekongo, amahoro arambye mu gihe none se amabuye ntashira bishatse guhango se intambara zizagaruka, kandi n'ubundi birashoboka ko byazafata imyaka myinshi cyane kuyanga amabuye ashire, ariko nanone ntabwo habura kangononwa ku mutekano mukeya. Ntabwo iriya mitwe yose ntabwo izavamo, kandi mu masezerano bitegekwa ko umutekano utaboneka kubera imitwe y'iterabwoba irenga 200 iri gukorera muri kiraje, by'umwihariko harimo imitwe irimo za Wazalendo n'indi mitwe, kuko indi mitwe tutazi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu by'ibituranyi. Hari ADF iri muri Kongo itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Uganda, harimo FDLR tuzi cyane iteje n'impungenge ku Rwanda, ndetse n'indi mitwe irwanya leta y'u Burundi, harimo za Red Tabara. Izo zose rero zikobererwa muri biriya bice by'Uburasirazuba bwa Kongo. Ahangaha nto Kisekedi yabajijwe kwihangana rya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, yavuze ko ntaho abogamiye, ati turi inshuti nabo bose. Inyamara kandi Kisekedi yongeye kuvuga ko amasezerano akomeye yo gucukura amabuye y'agaciro na Beijing nayo ngo hari, ubwo yavuze ko atari amasezerano y'inyungu ku mpande zombi gusa,
ahubwo ngo arenze kuba ari amasezerano. Niyo mpamvu rero ngo nta ruhande ahagazeho ari Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo ni bose bafitanye ibibazo bikomeye cyane. Niko bigenda ahangaha. Usibye urugamba rwa politiki, Kongo ihanganye kandi n'icyorezo gishya cya Ebola, nubwo bidakunzwe kuvuga cyane, ariko icyorezo cya Ebola mu ntara ya Kasai, kuva muri Nzeri abayobozi babaruye abantu basaga muri 57 banduye, barimo 35 n'ubundi bapfuye. Bivuze ko ari icyorezo gikomeje, dore ko n'ubundi muri biriya bice usanga ubuvuzi ari ikibazo, ariko inzego n'ubundi z'ubuzima zikomeza kuri icyo abishoboye kugira ngo byibuze iyi Ebola idakomeza gusakara cyane. Ariko yo irahari, kuko Kisekedi yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare runini cyane mu gutera inkunga guhangana n'iki cyorezo cya Ebola, ariko nk'uko zije n'ubundi ko zaje kugabanya inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaga kuri Minisiteri y'Ubuzima. Rero bw'iki gihugu birumvikana icyo bisobanura ko uko kugabanya inkunga ari icyo gikomeye cyane, dore ko ubuzima muri kiriya gihugu inzego zayo ntabwo zubakitse neza, ntabwo zegereye abaturage ku buryo byahita bimenyekana. Gukwirakwira biba byoroshye cyane, ari nayo mpamvu umuntu atekereza ko kuba bari mu ntambara mu burasirazuba bw'igihugu bakaba badatekereza cyane ku ndwara zihari, ndetse kubera n'intambara inzego z'ubuzima ntizibasha kuba zahagera mu buryo bworoshye. Impungenge ziba zihari ko umutekano utari mukeya, abantu bari kwirukanka, indwara, icyorezo kirihuta cyane kwandura, kuko ntabwo bisaba ngo butuze hanyuma barwanye iki cyorezo gikomeje guhangayikisha isi ndetse n'ibihugu by'ibituranyi muri rusange. Nicyo wenda umuntu yavuga ku bijyanye nuko Kisekedi yiteguye guha ibishoboka byose, by'umwihariko mu by'agaciro yose, ariko amahoro akongera akagaruka, cyangwa se umutekano murasiravuga kongera kugaruka, keretse niba Kisekedi atekereza ko uburyo nyine ari kumva ibiganiro ndetse akanabisinya akabishyira no mu bikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibeshoboye, dore ko nta n'ikitakoze. Of course u Rwanda na Kongo umuhuza wayo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma Qatar ikaba umuhuza wa Kongo ndetse na M23, ariko bose bakoranira hamwe. Abahuza bombi bose bagamije ikintu kimwe, bisaba ko bakorana kugira ngo kuko umutekano uboneke. Impamvu zatanzwe abari Doha bagasaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira mu bikorwa kuko ibyo ngibyo, kuko bizafasha M23 gukomeza. Bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bagasaba abikatahi gushyiramo imbaraga, nuko bigenda ubundi. Ntekereza ko nibyo byabafasha, ariko akomeje gutekereza ko azakoresha amabuye y'agaciro ntabwo byashoboka, kuko avuze ngo nibyo buryo azakoresha. Niba Amerika ntabwo yashobora guhorera mu nkono imwe n'Ubushinwa, ntabwo bishoboka. Bisobanuye ko niba batabasha gusangirira hamwe, kuvuga ngo ayo masezerano yasinywayo ntabwo bishoboka, kandi ko atandukanye n'ibiri mu masezerano. Urumva baba bagiye kujya hanze y'ibihari. Ntekereza ko rero bagomba gushyira hamwe aya masezerano agasinywa y'Doha, ndetse bakazashyira mu bikorwa nayo masezerano ari hagati y'abo n'u Rwanda, kugira ngo bakomeze kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo Indoma News Live ukomeje gutega amatwi cyangwa se ukomeje gukurikira, ndagira ngo nkwibutse ko nibageze none hakora subscribe, hanyuma ibindi bigano byose bitazagucika. Ni byiza cyane ko gukora subscribe biraza gukomeza gukuza cyangwa se kubaka umuryango mugari muri rusange. Ntabwo nkiri njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye cyane, turi gusesengurana aya makuru. Niyo mpamvu ngira ngo n'ubundi mukomeze mudushyigikire kandi natwe tubahe amakuru mukwiye. Ntahandi wasanga ibiganiro nk'ibi ngibi byiza birimo amakuru utakura handi hantu, nyine birumvikana. That's why kwako tubakunda, nayo mpamvu turabasaba tubinginga, kandi Imana ikomeze bahe n'umugisha mukuri subscribe, hanyuma dukomeze twubake umuryango nyarwanda muri rusange, ndetse n'umuryango mugari wa Indoma News Live ukomeje ukure cyane, kuko iyo maze kutuyungaho
waje mu muryango hanyuma tukaganira ibiganiro burya kuganira ni ibintu bidasanzwe bizana ubushuti niyo mpamvu twamaze no kuba inshuti. That's why yo mubonye notification kuko mwakoze subscribe bita byihuta cyane ndetse bikaba byakomeza gutanga inspiration buryo bumwe cyangwa se ubundi. Promotion dufite ntigucike kuko kutugana tukwamariza ibikorwa byawe bikabasha kugera kure. Reba nimero iri muri description hanyuma tukwamarize ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Ibindi biganiro byo biba byoroshye, nta kundi byagenda, nta kundi byakorwa uretse gukorerwa ahangaha kuri Domani User Live. Kurikira amakuru ndetse no kwamarizwa ibikorwa byawe.